Voice of the People Party menin kesika atruk menai karbai arja pusau kalau wan hiar sha rata cara lom shnong bar umkyang nak mata menai kumlei pai ba HPD berkenik MP petang sudah job hakni keski adon lang u persenang ba ka parti ba ardan basai moj lem Dr. Ki Jason Kun u MP keselong pit menta ka eko ba ardan ula persyad yakin nong shnong jong kenik thai Your fight back. I kumle. You be fight back. You know I can see the sham. I will not go fight on it. Kumle semua ni can see the sham the zumbi. Ang magani kapag ikaput. Kali takit istangi job kasi kala. In aban job. You know very election. Adi na very back. Naratani pa ako mapit ko kasyan. In the police of the People's Party. Hindi mo siya ang taga. Para na MP election. KPM na MPC election. MPC election. KPM na MLA election. At inom na siya to the police of the People's Party. Ang nandiyan ang nanong election. Kaya yung Pikachu. Ang mga party ka priya. Inyong may hopra. Inyong na lahat yun. Ang nandiyan. Election. Of the People's Party. Wala ka tayo si Javier Gadot. Tapos di makatulo pa sa MDC election. Di makatulo. MDC election tingin yung pagkakalo mo eh. Kinapasyahan ng police of the People's Party dito. Wala yung kikasyahan ng police of the People's Party. Ano ang naging crap? Ano ang naging ano? Ang sanctuary na taga Sao Paulo na San Post namin. Yung ID binobdiin dito yung mga ikasyahan. Mga kalab, minilong alat yun yung mga pinsuso pagkalab. Police of the People's Party galit na mga katakaling-galing. Banyak mga mabono, mahasili di kinyaksi. Party ka na mag-pinskas, life home of the candidate. Yun yung pun ng MDC election. At promote na KHDC, pagkaramot na KHDC. Ako ang pagpinbawag ni, magaling na naman. Napo ilaka, the president ka napo ilaka. Kaya yung nagkatagaji, pinskas mga nung candidate, nagaling ka constituency. Iwan nanti, tolong kami kan senang sisu yang kata si pendok, si pengkup orang lagi ke parti, lewat pasal penyakit lingkungan, nak dari bagian secondary. Beri hai bersih dengan kentrek kriu, nak lagi juga. Nama kota parti